Hello, sama na. Patay day 1. Minsan yung manok. Customer. Let me get a food number 2. Sakto. Abat. Love it. Breaking news. Killer on the loose. Tantanawon. Waka. Wala. Lingaw man. May customer. Ikaw. Halit ka. So, sige magkaghangad sa TV. Sama na. Take customer order. Sama na. Number 1. Can I have food number 1? Wala. Uy. Hawa mo ba? Killer X. Ambot ni mo. Naibat? Wala. Gay. Take a customer order. Kamoy, bahala. Food number 3. Number 3. La, nanay na puan. Patay. Ilaga. Ha? Catch the rat in the back room. Naiabat dire ron. Lagi. Sa ilaga. Tay. Ay, nag-hire sila. Kita kanina ilaga. Take customer order. Can I have a food number 4? So, sa hatag na. Okay, laga. Pagkaon ron. Name, no? Patay, nanggawas ang usa. Take customer order. Okay, ilaga. So, man mo ipon yung pagkaon sa ireng. Ha? There are no food. Ay, bahala ka na iabot. Pick up the trash. Insay man. Pick up the trash. Uy, kamoy labay mo. Wa akaw. Tara. Ka kana. Ikay kuha. Big trash bag. Kay labay. Bahala ka. No, pinta no. Tawa. Tala, kuyog ta. Yo! Barbilat, siguro ka. Ikaw. Kaya ko kang tanawon. Dala aramon duha. Magbang mo. Ay, kuyog. Ano tong usa? Ikaw, kaya ko kang tanawon. Labay! Ilabay basura. Guys. But sad burger. Kaluoy. Lo. Boom. Halit mo. Take customer order. Can I have a food number 1? Food number 1. Order. Agay. Lahi ma. Ay, dito. Ano map. Puspos ni sa abat. Ha? Can I get a food number 2? Say tasikan day. Oy. Guys. Asa to? Isa. Si Kundi. Wala siya. Ay, nang limpyo. Balo naman na siyang duwa. Oh, ila. Butiki. Kiki. Ako, number 3. 1, 2, 3. Kani. La. Gubat.
Huh? Guys. Buko. Takating-kating, katakataking, king siya na. Pinsay mo kaon. Saan eh? Gusto mo lang dyan kaya. May bahala. Yo! Medyo papislito. Give me food number 3. Doon na, sakto. Ching-ching. Agay, gibiyaan donut. Agay, pulos lang ka. Pulos. The killer who escaped the maximum security prison is still on the loose. If you have any information, contact the police. Itong itom. No. Three di ay. Killer. Kill the spider. Puta! Ching! Kanon ni pagkaon ni sa ilaga. Kau ni usa o. Kau ba? Meron. Sa. Gidadalag donut. Who gets the gun? Me. Ang naman. Kay Pusilon, ikaw. Let me get a food number 2. Number 2. Cherry order. One. La. Hey, I got an alert that a window was broken. Hopefully it was just a false alarm. If not, open the safe behind the employee of the month picture. The code is 1234. He is coming. Lolo, yun sa fucking bomb. The murderer who escaped prison a few Oh, days ago has been God. caught this morning. Witnesses say Thanks that he for built watching. this local Like burger and only to be stabbed by a subscribe brave now.